bos makanya dan menang rahasia Allah taman. Awak air lu bau. Bismillah saya seberang. Wih, nyamuk. Oi, jawab Sakmat. Aduh, ayo. Bos, tongtongnya bos. Ulah poho di subrek, like, komen, dan share. Oke, jangan lupa di subscribe dulu, klik loncengnya. Kenapa amat ya? Ngeporgol. Padahal main cuma lelempangan doang. Untuk amat aing. Bye. 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 Ayo orang ulin. Ayo teko dong. Mah, Apa? Bye. Arek ulin heulanya. Bisa ulina. Jang si Aska. Amun gerakan itu. Atskan, tong jauh-jauhnya ulinanya. Dohor minggulannya. Salat dohor. Nuhun. Amat di lembur. Kunaon sih ieu? Nuhun amat. Cek, baru ngopi mangguna ya si Gana? Dia lutik-lutik ngopi. Dia lutik-lutik kain. Dia jeung aing ge kulutan aing. Ah, aing boga ide. Udah ide. Ih, jajan mana ya? Apa yang keboga duit? Minta duit lah kan akaing. Di mana nya akaing? Ya coy, biar bayar sudah terus kene. Wih, pinter nih Dina. Habis lah. Selana satar agad. Adekun yuk. Tuhin lah. Dah selana batur yuk. Yakin tupai. Menang-menang pahala. Sina lain ka mana? Ih, ya eta ke aing. Aka minta duit. Ih, dasar main keripu neangan sendal. Kemana gitu? Nyaho, pangeangan kucing. Oke, ditengankan. Ya. Berapa pangeangan kon? Woi, kemana? Nangan sendal. Oh, enggak, segera ka ditu. Bisa yang lu make. Aing, kira rengkel nih mah. Sok, ya bayar.
Hirup mah kudu daek, tolong menolong, kudu daek kan ulah sebul. Mantap jauh kamilik, ulah gengsian. Aska, tapi urang menang ganjaran mah. Astagfirullahaladzim. Lah ngarep-ngarep ganjaran cakmat, kege aya ganjaran mah. Bos mah milik na deket, bos mah ganjaran menang. Rahasia Allah tamah. Rangsaan aing bawa naon yuk. Nyaho, mana merencan mandinya? Awak aing bau. Pantesan. Can mandi pas aing ke sore. Tak jelas. Balik lagi aingnya. Aing enak balik lah. Segera kacai, can mandi tiket sore, bersok dohor. Mohon. Assalamualaikum. Salah. Segera kacai yang seberang. Pasar yuk, aja jauhan sakman. Kalau udah beli, bisa gampang. Aing, meski madang kotok aing nyeker. Kamana ya di aing? Di kamari balik deui. Pancen arek neangankeun. Din, ini jual ke budak lecik bae. Woi, Ceng. Dan dia ceng dia kena aing. Wih, biasa bae murun. Biasa bae ceng, aing nyontor dia. Enakan. Dia buat akan tuh atau bapak. Boga lah. Boga main malaya. Yo, kami nu kajual sendal yo bejakeun. Sendal naon? Swallow. Oh, guys. Jelas dia. Aing, dasar mendek beli duit aing teu boga duit. Bang kotok nyeker. Mana sendal aing? Yo sendal naon deui? Jangan sendal. Kamana gitu? Teu nyaho anu maling kamu mana ba? Woi, biasa hujan mang. Bising mama mang pohon naon? Manja, ngomong keur sare poho. Ente nama, biasa hujan mang. Ganing lah. Aing budak leutik bisa bae ngomong. Banyak, maneh nage mun kalungutan sendal mewek meureun. Wih, paranas amat aing ngayang ulin geh. Kamana sendal aing? Salungit kitu. Sanu maling. Tah, mending jual karena mamang-mamang itu bae tuh. Ih, dia mah ngajual ke budak santri. Tunggu duitan. Coba bae. Dulu ku dia nyeker dong kotok. Aing tawarkan.
asa mirip sendal aing aman. Ceng, nang di mana eta sendal? Wih, nya. Waduh. Malingnya. Soalnya aing ge nang maling nih. Hoi, jawab Sakmat. Kamu lah aing mau ikut dapur.